हांव ह्या shows. मुद्द्याचेर ऑथॉरिटीज हो जो तुमी शब्द वापरलो त्या मुद्द्याचेर वता आणि विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड आय एम कोटिंग द हायकोर्ट ऑर्डर हियर. देर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर दॅट वी बिगीन विथ. पहिली आसा ती परमिशन्स टू वायलेटर्स, जंय हायकोर्टान क्लियर घाला की इफ रिपिटेटिव्ह वायलेशन्स जर आसात द ऑथॉरिटीज मस्ट कन्सिडर whether any permission should be granted to such establishments that are perpetually breaching the noise pollution rules and regulations. Point 1. Point 2 जो आसा इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग, जो आसा पुलिसेचेर. बेजिकली जी ऑथॉरिटी ही गजाल इम्प्लिमेंट करपाक गरजेची आसता ती ऑथॉरिटी, आणि ती म्हळ्यार द पुलीस ऑथॉरिटीज मस्ट टेक अ प्रोएक्टिव्ह रोल in this matter and not give the usual excuse about not receiving a complaint or finding that music has been stopped on reaching the site. आता हो मुद्दो येता नंदनबाब ऑथॉरिटींचो, आणि ऑथॉरिटींच्या बाबतीत जो निलेश बाबान मुद्दो काढलो की ऑथॉरिटीज सद्याक थोडे असे आसात जे ह्या बिझनेसा भितर आयल्यात, ते स्वताकच परमिशन दितात आणि स्वताच बिझनेस चलयतात, इतल्याचेर पावला आणि हायकोर्टानी ऑब्झर्वेशन्स केल्यात. ही दोन जे आस्पेक्ट्स आसात, परमिशन्स टू वायलेटर्स आणि प्रोएक्टिव्ह पुलिसिंग, या दोन्हीचेर तुमचो अनुभव कितें? पहिली गोष्ट, जितले म्हाका एक गोंयकार वायलेटर दाखय, एक गोंयकार, एक सुद्धा गोंयकार वायलेटर ना. हे सगळे भायले, ऑल आर फॉरेन नॅशनल्स डुईंग इट. तांचे कडेन विजा सुद्धा ना. नाव तुम्ही फॉरेन नॅशनल्स म्हणटात, पण या ऑर्डरी भितर अशी 3 रिसॉर्टांची नांवां आसात जे फॉरेन नॅशनल न्ही. पळय, रिसॉर्टाक तांचे फ्लायर काढून पळय कोण वाजयता, थंय. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, गाडी समज हांवें घेतली, म्हजो आनी एक्सिडंट जाली, द ड्रायव्हर हॅज टू बी एट फॉल्ट. हू आर प्लेइंग दिस म्युझिक? आर फॉरेन नॅशनल्स. गोंयकार खंयचो डीजे त्रास दिना. पण गाडी तू दिता म्हणटा न्ही तू नंदन बाब. तेच सांगता न्ही तुका. सी, तातूंत गोंयकार कितले आसात पळयात. सगळे दीस आर नॉन गोवन, जाका गोंयचे पडूनच वचना. आज गोंयचे पळय खरे मोगी आसात. तू म्हणटा गोंयकारांचे इव्हेंट्स, तू म्हणटा गोंयकारांचे इव्हेंट्स धाक बंद जातात आणि ज्या गजाली खातीर ह्यो ऑर्डरी पास जातात ते इव्हेंट्स चालू उरतात. यस. राजाराव गासियस आमकां जॉइन जाता स्टुडियो भितर, एडवोकेट राजाराव गासियस. राजाबाब, यू हॅव बीन व्हेरी पॅशनेट अबाउट दिस इश्यू ऑफ साऊंड पोल्युशन, आणि कोर्ट इज पासिंग ऑर्डर्स आफ्टर ऑर्डर. हांगा नंदन बाबा सारखे मनीस जे उद्देगा भितर आसात ते सांगतात की एकमेकांक गोंयकार वायलेट करना, आणि लास्टाक ऑथॉरिटीज एक्ट जायनात जे एक्च्युअल वायलेटर्स आसात तांचेर, आणि जेन्ना अशी ऑर्डरी येतात ताचो फटको बसतो गोंयकारांक. डू यू एग्री विथ दॅट, अँड हाऊ डू यू लुक एट दिस इश्यू? You see, Pramod, it is not just the Sound or Noise Pollution Act. With every law in Goa, every time the High Court passes an order, it is an opportunity, it is taken as an opportunity by the enforcement authorities, whether by the police or whosoever, to make money. Bullfights are banned. Do you not see bullfights everywhere? What is not banned here? The greater the ban, the greater the scope for making money. The High Court must not only pass orders, it must take strict action against those in charge of enforcement. If you find someone not acting, put him in. Get strictures against him. Only then will something come out of it. Otherwise, these will be mere paper orders, because everybody is complicit. Nobody wants, they will run to some politician, he will say, "Are to am so much sambarteka." This is the sort of thing that's happening. So what is required is that the High Court should be proactive. High Court should insist that action is taken. High Court is expecting authorities to be proactive. You are expecting High Court to be proactive. Authorities are not proactive. I am a lawyer. I deal with matters every day. We know if only the police were effective, half the crime in Goa would be reduced. You see, the whole problem is the pool. You see, matka is banned. Yeah. Is there any spot where matka is not being taken? How is this happening? This is happening with the connivance of the authorities, man. So why go to the High Court and get orders if you can't enforce them?